ikintu nkunda kurya ubugari. Nkunda ubugari bw'akawunga papa. Ese kubera iki mwese muvuga Bujumbura? Abandi macoces, abandi matorero bashobora kubishingira intahe kuko baradutumiraga kenshi tukabitaba, twaragaragaraga. Abarimwo ubu nyine ndibaza benshi ni bashasha. Mano mu legend man. Numuririmbyi yayoboye amakorali hano, numwanditsi mwiza, numuririmbyi mwiza, yaririmbye muri Alarm. Wewe songa mbere. Wewe songa mbere. Ako ngomeza sinzi indirimbo ko ibi bintu by'Imana bitandukanye na equipe ya football cyane. Urashaka gukinira Real Madrid utazusenga ugatsinda ibitego. Turabaramukije muri mwese, tubaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muri n'igihugu urimo. Wowe wicaye kuri televiziyo urimo kutureba, tuguhaye ikaze. Uri mu modoka, wicaye muri ofisi, nawe uri couple urimo kutureba, tuguhaye ikaze mu kino kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe, ikiganiro cyiza cyane kandi gisukuye, gifite isuku yose. Kuko umuntu mubona kuri screen ni umuntu twashakishije, bigenda bibura buke buke nyine kubwo umwanya wabo bugoranye, ngo babita ngo ba diaspora, babigoranye kubafata, tutanabonye n'umwanya kuja kubakira ku kibuga c'indege. Ariko uno munsi turi kumwe nabo, baduha umwanya, turishimye cyane kubw'umwanya wanyu. Tubahaye ikaze kuri Nimesha TV. Murakoze. Mwaromeze neza? Tumeze neza, turashima Imana nta kibazo. Turishimye cyane kubw'umwanya wanyu muduhaye. Ari naryo rya mbere gushaka kuri Nimesha TV. Twifuza kugana ku bintu bigenda bitandukanye, kuko ari rya mbere watangura wivuga hano. Amazina yanjye nitwa Eric Nkuru, ndi umupapa, umudamu n'abana babiri. Ntuye Bujumbura, niho muhira. Ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, nibyo. Urakoze cyane. Benshi ntibari bakuze kuri Nimesha TV cyangwa baba bakuze ahandi kuri channel yawe ya Eric Nkuru tuzatubona na Empower TV. Wagize neza. Rero nk'akazi k'amatsiko no kubaza ubu nyine, ese Eric Nkuru yoba akora iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe icyo nkora ikintu nkora ko kigoye kuvuga, gitera amatsiko cyane. cyo mu ikanisa cyangwa akazi k'amaboko kadutunze. Cyo mu ikanisa bakivuze ngo ni uburirimbi. Cyo mu buzima busanzwe nkorera abantu usanga nawe ngukorera. Ni umukozi. Uri umukozi. Nkorera abantu runaka. Nako noneho twe twaje kugukorera. Wasanga mpanga ukorera hagati yanje nawe sinzi uri gukorera undi. Twe twifata nkaho turimo kugukorera, ko twari twe twagushakishije kugira tugukoreshe, bashe gushira hano kuri YouTube channel ko turakorana. Ariko twishimye cyane kubona. Murakoze. Tunishima aho waciye hose, Imana ikakurinda ukabagaze hano. Rero Eric Nkuru yavuze nk'umuririmbyi waje kandi aherutse ino mu gihe kitari gito akabagarutse. Ese ni iki cyane cyo bakimugaruye hano mu Burundi? Navuze ko mbana hano gwa, ariko kabari niri sinzi kugaruka aho uvuga ko ariko njye isanzwe mba hano kuko ariho haba umuryango wanje. Iyo nagiye nasohotse mba nagiye ku kazi. Ako kantu kumve neza. Iyo ntari hano mba nagiye ku kazi nk'ingene naho ushobora kuja gufata ikiganiro Igitega cyane, ushobora kuja gufata ikiganiro mu Ruyigi nk'akazi ko kazi ukora no mumenyesha amakuru kuri televiziyo yawe. Ntibivuze ngo ukorera i Bujumbura gusa, ndetse no mu kindi gihugu ushobora kuja kuhakorera ikiganiro.
ko mu Minembwe gutya. mu Minembwe, i Buvira, hariya hose mu Bugande, muri Kenya, muri Ethiopia ndetse no muri Amerika. cyane. Ubonye umuntu ugutumira akazi, nta binyamakuru ubona byo hanze biza gukora ino. Yego. So naje iyo ntari hano imba nagiye ku kazi ariko ndo hano. Ariko mu buryo uba wagiye ku kazi ukaba uvuze uri umuririmbyi, se waba ugiye ku kazi ata kintu uba ugarutse gusa kureba umuryango ata murimo w'Imana uba urimo? Ntibyobura ibyo ngibyo kubera ko hari umuryango nyine uba afite n'itorero usengeramo. So byose birajana. Nje kureba umuryango sinuba ngo nzoguma mu nzu nama nicara nzoja kwikanisa nimpagera kazi ya Mungu tatumikwa papa izo kazoko. Ari nako twumva itorero riri hano waba usengeramo? Nsengera muri Philadelphia ku Mutakura, ibarabara ry'icumi, nimero ntibuka neza. Tibuka neza kubera utamino kubera maze iminsi ariko ndibaza 47 gutyo nimba nibesha. Anika ko abashumba bazokira kino gano bazobanka bakwibutsa ya abantu mwese mukuri kino ceno bari Bujumbura, muzoze kuri Mutakura kuri 10 nimero 47 ari shengero ryiza yitwa Philadelphia. Tubaye kaza abantu bo kuri Nimasha TV muzoze gusenga kuri Philadelphia ku Mutakura guherejo kandi ikiganiro yaranje cha upload cyane kabisa uploading none ko nugishira ejo bazoza ninga kwiganisa tacho turagishaho no musi tubashe no kubiyegereza bose. Sawa sawa. Ndaguye ko muzee wanje ari buri shumse yatabwa ari buri shumse. Muzee ahora ari shumze kera ako muzee ntabwo akibina ariko ubu nyine rifite revera pasteur rireba sibyo yagiye no muri passion. Muzee yarashaje ntabwo agishumze amatorero n'iryo yari afite iri yari hayundi ni uri shumze ubu nyine ari mu kiruhuko cy'izabukuru. So niriya dufite itorero ryitwa Holy Nation ihanga ryera rikorera mu mujyi wa ni mu ntara ya Texas mu mujyi wa Houston. Naho nyine turakora akazi k'Imana nk'ibisanzwe ngako twaradukora ino. Ntabwo ndi pasteur ndacari hajya umuririmbyi tu cyane rwose. Ndavuga ku bintu bikeya tufatira ku murimo ukora w'uburirimbyi. Hariho cyane tukuziho uri umuririmbyi amenyekanye mu ndirimbo nyinshi tugenda tubona, ariko ndabasha dusubira inyuma gatoya nko mu gihe waba warafashe igitekerezo cyo kuba umuririmbyi. Ntabwo natangiye ntabwo natangiye ndirimba, ahubwo natangiye nko muri 2006 gutyo natangiye mvuza piano. Nibyo nanumva nkunda cyane, niyumvamo gukunda kuvuza piano cyane. So bigenda mvuza piano buke kugezaho numvamo n'ingabire yo kuririmba. Byarashitse nangira kuririmba buke muri korali. Natangiye kuririmba ndibaza indirimbo ya mbere nahite nsenga muri Church of God kuri Sisi ku Mutakura kera. Na impano yo kuririmba yatangiye kuza sa niho byatangiriye ku boosting. Ariko kera ngitangira ntabwo nari nzi ko nzaririmba, ahubwo nari nze natangiye mvuza ingoma. Uzi ingoma ino y'uruhu rw'inka baza nari umuntu uzi kuvuza ingoma papa ku rwego ariko utazi kuririmba. Nde ku ngoma hatangira kuza za piano zijya bakoresha na bateri. Ndayibona.
babanza gushiraho utuntu kuri bateri bakayicomeka ukabona kuvuza. ntangira kudunduza bene uko tuva kuri piano zino za bateri tuja kuri piano zino zikoreshwa na transfer, naho nyine turavuza buke buke ariko nahise ngabanye bya piano cyane, nkunda kuririmba kurusha kuvuza. Urumva watangiye mu kwiyumvamo gucuranga. Si yo mpano baraheze nyine muri uwo mwaka wa 2006 yo kuvuza piano? Oya, ngeze nk'ahantu hatari abacuranzi basibye bose navuza. Urumva ari kapotere. Sinovuza bahari ariko bose nkiganza ryabuze umucuranzi wa piano ntabwo ryo fakarampari ubu hari novuza. Uva mu itangira ryo kuririmba ryatangwe muri 2000 na kangahe? Kwavuze mu gucuranga ni 2006 nka 2007 nka 2007. Umva no watangiye kumvamo? Niho nagiye muri studio njanye na korale ngatera indirimbo ya mbere 2007. Urumva we byajemwo ntiwaciye muri korali wabaye conducteur? N'ubu ndacayiba mu korali. Wigeze kwibamwe se conducteur mu kugira bashe kuyobora? Cyane nabaye muri Mugeni wa Yesu ndi conducteur, ndasubira mba president, ndasubira mba conducteur, beno nibyo biti bibiri nakozemo. Ni nayo korali novuga ngo naririmbyemo cyane kuko niyo korali twatangiye from zero, kuva ku busa kugeza igeze ku rwego rwo gukora indirimbo muri studio, kugeza igeze mu rwego rwo gutegura concert. Yego, twaratangiriye mu busa. Ni nkayo korali navuga ibihe byose kuri nje. Umva iyo korali niyo watangiranje n'ubu ni nayo kirimo? Sinavuga ngo nyibamo. Ntabwo nibamo kubera ko nakituye cyane hano, kandi iyo korali iba hano i Bujumbura. Ubwa iyo korali yoshinga intahe yovuga byinshi kuri wewe, kuri conducteur wabo ko yabareze kandi ubu bakimeze neza bakiyabashora mu murimo w'Imana w'uburirimbyi. Cyangwa yovuga nkuru hari igihe yatwigisha gutya usanga abenshi twaririmbana bo bishingira intahe cyangwa se abandi bo mu gisagara cya Bujumbura igihe twakora abandi macaces, abandi matorero bashaka kubishingira intahe kuko baradutumiraga kenshi tukabitaba, twaragaragaraga. Abarimwe ubu nyine ndibaza benshi nibashasha. Bamwe bagiye baza twaravuyemo, twaragiye tumaze imyaka myinshi 8 tutakibamwo, ariko wayibayemo kibamwo aracumva uburyohe n'akanovera kacu k'ibyo twakoze cyane gose. Kuko nje nakuze nkuru mwumva namureba kuri YouTube, kuko na video nyinshi nabona nizawe aba baje babikora vuba, ko niwe cyane nabona ukora indirimbo nyinshi. Hari indirimbo wamamayemo indivuga gute, sindi umuririmbyi gasinora ko kuyimenya, washize kuri YouTube channel sivuga gute? wayibagiwe ireke iyo iragiye email wayibagiwe. Natangiye ngeziriya hanze, natangiye kwicurangira bene iminsi utaratangira akazi, bakaguha piano kiririmbira nko turi udukorasi. Utwo dukorasi ndo twagiye dukwira ahantu henshi, abantu badutegera, n'abandi rero bahita bafatira none batangira kubikora muri studio, bakaja kubiririmba muri studio. Ari indirimbo z'abandi udukorasi ako nje mbere natwifatira ni telefone cyane. Sinibaza ko twinshi nadushize no kuri YouTube, nagashira nko kuri stat abantu bakakansaba tukagenda dukwira mu bantu gutyo. Kera nditwo nakoraga, nubwo ubu ntabwo nkibikora. Nta muntu akibikora ubu, ni ukugenda bakaja muri studio video zose bagashaka bagenda kuri studio bakabanza bimixa mu ijwi rya bakarikoraho buke, niho biza bifite isuku, ni nabyo byiza. Se muri ico gihe wiyumvishamo uburirimbyi waririmba muri ico gihe nyine ca kera, aba ari nk'uye muhanzi wareberaho ukavuga nashaka gukora nka naka, ngirijwe nk'ijyanaka kumurora modo wawe basi akunda nje naririmbaga nkanje buri gihe, ariko mfite abaririmbyi nakundaga.
burya iyo ugiye kwigana abandi undi muntu uzumera nkawe sibyo nje naririmbaga nkanje n'ubu ndirimba nkanje iyo umwuka w'Imana amanutse akamaka vezi nkaririmba nkanje nka Eric uko nyine numva no karirimba ariko arabaririmbye ico gihe bari bagezweho vraiment nkanje wakoreye mu Burundi nza abaririmbyi bo mu Burundi nzi ba Dudu ico gihe bararirimba twajaga ama concert yabo twajaga mu majedi special yabo bari kuramisha ariho muririmbyi nakundaga cyane Fortran Bigirimana mbere yabanje nko kureka kuririmba ariko muri iyi minsi kandi nabonye harimo kuza ubu nyine karasohora ibintu kabisa byiza ndibuka asohora amahoro ntibisaba kugukora man ico gihe Fortran ari ku Burundi rwego ngira agiye mu Bufaransa banza kureka gusohora indirimbo ariko ubu nyine muri iyi minsi ndamukurikira karasohora indirimbo karakora amatuwa za Canada henshi ngira nano mu Burundi mu Rwanda hose aragenda ariko nyine karasohora indirimbo kabisa kandi nziza yego dufatiye kuri abo waruvuze ese mu bantu twe tuzi n'abahanzi ba kera ko twaba tuzimwo na Ngoma Jozo bo wabo umuzi muri ico gihe wabashe kumva mu mpano y'uburirimbyi Ngoma no mu legend man ya numuririmbyi yayoboye amakorali n'umwanditsi mwiza numuririmbyi mwiza yaririmbye muri Alarm wewe songa mbere ako Ngoma sinzi indirimbo nimba ari pejeri ageziririmba hano ndibuka iyo ndirimbo bagazavana Ingoma yanditse ndibaza ivuga ngo wamusubira inyuma garuka kabisa ona zakoreba niki igitsure man kuza abantu bazaturebana ibitsure hano benshi kuno yica hijya kararemereba igisure nazakurebana igitsure n'umunyembabazi ndibaza iyo ndirimbo niyo ndirimbo mu za mbere namenye ko Ngoma ari n'umwanditsi mwiza pe n'umuririmbyi mwiza pe yandamuzi kuva kera nari konditera atarakenda kuba umuyobozi muri Alarm yo byavuye ntabwo akiri muri Alarm waricaye niyakiri kabisa karakora umurimo w'Imana muri Zion Temple niyasengera wavuze ngo wagiye muri studio ico gihe usohora indirimbo ese iyo ndirimbo ya mbere ubukicibuka Kavensi duhereza cyangwa indirimbo yori gufasha mu ndirimbo za bwite indirimbo ya mbere twarembye muri studio ikindi buka ko twaririmbye muri studio Anselme yakorera kuri Odeon Palace man muri 2007 ayo ukicibuka ico gihe twasohoraga amabande yarariwe uruka bande ibande urayizi oya ibande nakantu bazashira mu radio gafite utugozi gutya ikasete akakasete akabona kajya akakasete ni kenshi twagurishaga turya nitwo twakoreraga no ibande zarariwe sinokwibuka izo ndirimbo kabisa imwe muzawe uziza trendinze hano indirimbo yanje ndibaza abantu benshi indirimbo yanje bamenye nasohoye ya mbere itari ya korari n'indirimbo ivuga ngo Dereve sinbaza ko ntoririmba muri iki gitondo ariko barayizi bagende kuri channel yanje ya Eric Nkuru murebe indirimbo ni audio yitwa Dereva. Yesu nako mvuga ko Yesu ari mu driver mwiza no mudereva mwiza abatwaye ntabwo ashaka kubarekura ngo bakore impanuka cyane nibyo kabisa muri kino gicuku ko ari watwemerera umwanya twari bwagorore dukoze ikiganiro mu gitondo niho nkibyuka sinibaza ko naririmba ariko iyo dukora amasa unankwemereye kindi iganiro cyane urakoze cyane uzoze nushaka tuzokora one on one nta content yaje kabisa hanyuma
nzobacishiriza mu ndirimbo none ari nka atari mu gitondo après midi. Akoze cyane abakozi ba Masha TV uko bamemereye ikindi kiganiro muzaze. Eric Nkuru ni umuririmbyi waje kandi aratrading. Ese ni muziye mbogamizi wabashe guhura nazo uri umuririmbyi? Kavugiye kabisa sinzoyibagirwa. Imbogamizi ya mbere nahuye nayo ituma ndakora ibintu bindimwe byose ni umwanya. Mu mutwe wanje barimo ibintu byinshi byo kuririmba n'indirimbo ndazandika nyinshi, ariko kubera inshingano z'urugo zo gukorera ubuzima nkabura n'umwanya wo kuririmba. Iyo niyo mbogamizi ya mbere, ni umwanya. Nkabwira rero umuririmbyi ufite umwanya ukoresha neza, ukoresha neza kuko umwanya ni ikintu kidasanzwe. Igihe niyo mbogamizi nyamukuru nagiye mpura nayo. Uvuze aho hantu uvuga ngo moze gatoya kuko umwanya ni ikintu kigwana niyo umuntu agwaye umwanya uzurushima, ariko ndavugaho mu bantu baba ari n'inzu batangwe no bagikomeje, bafite ingo, bafite abana, ba Bena Chance, James na Daniela bagenda babikora nubwo bafite abana, bagacunguza umwanya kugira ngo igikorwa cyabo gikomeze, umurimo w'Imana ukomeze w'uburirimbyi bwabo. Ese niki tokwiharanira umwanya umwe wiherere usohora izo ndirimbo? Ibintu ntabwo bisa. Reka dufate nka Bena Chance babikora nk'akazi. Rwose ntabwo mbeshejwe n'umuziki, mbeshejwe n'ibihangano nshira kuri YouTube ngo bampembe nshobore kubaho. Byari gushoboka maybe iyo mbitangirira ino, ariko navuye ino ntagira na YouTube channel. Ibaze n'indirimbo yanje ya mbere nasohoye Dereva bayishize ku yindi channel nimba yitwa Himbaza, sinzi nabanyira, bayishize ku yindi channel itari yanje. Igihe ngiriye channel unarebye si nayo ndirimbo ya mbere iri kuri channel yanje, kuko naje gukora channel nyuma tangira gutarura uturirimbo twanje habe n'indi ari n'indi nakoze ivuga ngo Imana ntabwo ihamagara ababizi cyangwa se waruvuze kuri iyo ndirimbo yawe wakoze ushitse muri Amerika. Oya, ahubwo indirimbo nayikoreye hano kubera ko ntari mfite YouTube channel. Icyo twakora gusa twazisharinga kuri WhatsApp. Ufite YouTube channel icyo gihe ni wayishira kuri channel yiwe. Nibyo nari nkubwiye ati bariya uri kuvuga ko bafite umwanya babikora nk'akazi, kandi Imana arabahezagiye kabisa, byagiciyemo ni byiza. Jewe icyo gihe nabitangiye atari nk'akazi mbikora, ariko mfite ibindi bintu nkora. So niyo nari nkubwiye ati n'indirimbo zanje za mbere hafi 2 cyangwa 3 ntabwo zigeze zija kuri channel yaje, ngo nayo nari mfite. Zajaga ku maceno y'abandi, nagenze itarura ngenda nsaba mwongirira indirimbo yitwa Mureke Imana, yitwa Imana, mwoyinzanira mukayimpa kuri WhatsApp ngashira kuri YouTube. Niyo mpamvu ubona atari zo za mbere, kuko nazironse kera narakoze YouTube channel. Urumva, ariko nizo nakoze za mbere, nizo natangiriyeho, ni nazo zatumye izina ryanje rimenyekana. Urumva nyinshi wazikoreye ariko uzipostingira hanze? Zibiri. Izo wakoreye muri Amerika ni nyinshi. Ni nako zose ziri kuri YouTube channel? Ziri kuri YouTube channel ya Eric Nkuru. Mugende mukore subscribe kuri Eric Nkuru, afite indirimbo nziza cyane zirimo gukora cyane abantu abera mu mitima. Eric Nkuru wavuze wabashe kurimba muri genda kandaguma asubira inyuma muri 2004 nico gihe wabashe gufata mikrofone ukaza uyobora ikorari, yaririmba urayitoza uba conducteur, iramenyekanye no kuko wayivuze mugeni wa Yesu, ariko utayibamo. Se muri ico gihe utayibamo, iyo yarakomeje umurimo w'Imana aha iri irakomeje, ubu nyine ifite abaririmbyi benshi, ifite abandi bana baririmba. Irakomeye pe. Ese wabone na conducteur uririya basi sometime nyine waronse umwanya ukaja
kuri telefone ukabigisha indirimbo? nawe ubuye imbogamizi ya mbere tugira hariya ni umwanya. ako kantu kandika ahantu k'umwanya kugira ngo nje kurepetesha indirimbo kuri telefone biragoye kuko benshi ariko icyo nzi yongeze hano uko nshoboye nza nitabira practice za repetition zabo nkabigisha indirimbo nahimbye bakazisigara nari nizo bari gutegura gukora muri studio ndibaza muri uyo mwaka bazazikora tugiye gutangira iyo ndi hano ariko singiye kubesha iyo ndi hariya ntabwo sinza ndonka umwanya wo kubakurikirana canke ngo turepane tukorane practice kuri telefone ndabyumva ariko mu buryo wabashe kunsindira muri kino kiganiro kurakozaho akantu k'umwanya numva icyo noje kukubaza uravuga kandi umwanya ukabika akantu k'umwanya ukabike ko nawe ifite kubaza mu bo woba warifuje kugira nabo collabo ukaba ushitse hanze ariko tutabashe kubabona tuvuge nawe ni umwanya wabuze? Oya nta muntu ndasaba collabo kaba Aime Frank ntawe ndamusaba vraiment aba Fofo y'umuririmbyi w'umukobwa oya ntawe ndamusaba ni kubera iki naho si birakunda ariko sinibaza ko boyanga twabipanze tukabihurizaho umuntu wa mbere twigeze gukorana twavuganye dukorana collabo ni Diane twarimanye indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo izina ry'umwami Yesu niryo ryo kuruhura ndabyibuka kera ariko abandi ntawo ndabwira ngo dukorane collabo kabisa. Nta nabo uba wifuza cyangwa uvuga je nzokorana n'umuririmbyi? Reka tubireke muri kazoza. Imana nibikunda bizakunda. Ituma nkubajeho aho ko mwigeze gukora ikiganiro kuri Isukari Online TV ubasha kuvuga kuri Israel Mbonyi. Se muba mwarabasha kuvuganaho mufite ibyo mwamupanga? Ntabyo twavuganye. Ntabyo turi gupanga, ntabyo twavuganye. Navuze ko mwemera nk'umuririmbyi w'umunyamurenge wandika neza, uriho itara ry'Imana, umuntu udasanzwe, uriho kashe. Nka muntu wavuze ufatiyeho, urumva niwe muririmbyi gusuza wemera nyuma y'iki gihugu cy'u Burundi? Oya, wowe nyene gute? Nemera benshi, navuze ko ayiwe afite ingabire yo kwandika, ariko aba bose umuntu wese ugiye akaririmba agafata umwanya we akaja muri studio, ibintu by'Imana tuvuge, reka mvuge mu gospel music byo kuririmbira Imana, n'izi musique profane zo kuririmba ibi bintu bita ngo ni byisi biratandukanye cyane. Iyo ugiye ufashe inzira yo kuririmba ibintu by'Imana, uba ukeneye, ntuzi ubigendamo ukeneye ngo wowe uboneke. Ubigiyemo ukeneye ngo wowe uboneke, uba wahushije. Musanzu ugomba kuririmba kugira ngo umustar abe Yesu, sibyo? Niba ugiye kuboneka, twabambanwe na Kristo, nyamara turiho, si twe turiho, ni Kristo uriho muri twe. Iyo ugiye muri ibintu by'Imana ugakenera ngo bambone ngo rega ngo ndo umustar, amahesa ahita bikiwe. Nimba wari umustar arahita bahejuru y'abastar, nibiba tugenda uwaduhaye ubutumwa bwo kubwira urya muntu tuba turi kuvugira, niwe tugomba kugira ingufu zose kugira ngo agira gute aboneke. Ariko izi ndirimbo za profane, iyo abyinjiyemo agomba gukora ingufu zose kugira ngo iwe agire gute aboneke, iwe ubwi umuntu agaragare, nazoza cyane abantu bose bavuye ngo dore nakaraje kandi akumva. Ni nayo mpamvu bamwe muri bo bashobora guca mu nzira zishoboka byose kugira ngo bamenyekane, bimusabye kuja ikuzimu. Ntabyo nzi ko bazabaja, ibyo ni imihanda n'amakuru y'abamotari. Bimusabye kuja mu kuzimu ngo amenyekane, yokora igishoboka cyose kugira ngo izina ryiwe rigire gute rishigwe hejuru.
yokora igishoboka cyose kugira ngo indirimbo yiwe irebwe na million Yes. amamiliyoni y'abantu, kugira ngo abantu bavuge ngo nako indirimbo yiwe niyo yarebwe n'abantu benshi ku isi. naho yobura amahoro mu mutima, ariko kugira gusanga izina ryiwe rishigwe hejuru. Ariko abafashe inzira, niyo nshaka kukwereka ko bino by'abakomeye n'abadakomeye, kera iyo ufashe inzira ukaja muri gospel music, uzoza umenya ko wabyinjiyemo kugira ngo wewe nkawe w'umuntu ucishwe bugufi, izina rya papa ryo rishigwa hejuru. Nubihindura we ngo ushigwe hejuru, ibihembo byawe uzoba barabicikanya, nibyo nyine uzobitahanye. Amen, amen. Tanze ubutumwa kabisa bugere ni iryo tandukaniro. No nkubwiti umuntu wese wafashe umwanya, turemera ko hari indirimbo zita amavuta, wafashe umwanya akaja muri studio akaririmba indirimbo yiwe, bishobotse akaronka n'agafaranga agakora na video, aba yagerageje papa. Hakaba ubundi nawe ibintu bye byoroha nyine, aja muri studio agasanga akoze ibintu byiza gusumba, cyangwa se bamwe ugasanga babikoreshwa no kubura uburyo. Agiye muri studio iciriritse, afasha amashusho aciriritse kubera kubura cash. Yego. Siko bimeze? Yego cyane ko bimeze. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndakubazamo utubazo tubiri tw'amatsiko. Ndakubwira impanuro watanga ku baririmbyi bagenzi bawe, akazi 3 zatuma bakomera mu murimo w'uburirimbyi bwabo. Imana ngwazemo n'akandi gakurikira dusoza ikiganiro. Impanuro 3 zatuma umuririmbyi akomera. Icya mbere no gusenga, kuko ibi bintu by'Imana bitandukanye na equipe ya football cyane. Urashaka gukinira Real Madrid utazusenga ugatsinda ibitego, ariko kuririmba udasenga urashaka kugurumana anytime from now, utazi iyo bivuye bikamanuka bigatibukira hasi. Icya mbere senga. Icya kabiri, umaze gusenga tanga umwanya wawe ukore ibyo bintu ukunda. Uheza umwanya. Je ndemera ko kuririmba atari impano, ni njyewe ubyemera, kuko nzi abantu benshi batari bazi kuririmba. Nzi ko impano ari ikintu hawe, ni ikintu hawe abandi batoba bafite. Ariko ikintu cyose ushobora kuja ku ishuri ukiga ukakimenya, singarura nk'Imana, kuko nzi abantu bagiye ku ishuri kwiga music, hari amashuri yigisha kuririmba, hari apeti barutse baririmba amajwi ukumva ni ibintu biryoshye kabisa. Fata umwanya wawe, ubiheze umwanya. Yego. Cya kabiri, umwanya kabisa uzoza uzuka, umwanya ni mu mutwe, gukora umwanya munini. Icya gatatu, gerageza wemera abandi, unabategere. Ntugende ngo wifungirane ahantu hamwe. Nkongewe ibyanje no gutegera abandi, kuko ari byo uzobigiraho abakubanjirije cyangwa se abari gukora ubu nyine. Fata umwanya wategere music, uzotera imbere nukurikiza ibyo bintu. Senga, uheza umwanya wawe, hamemera abandi. Emera abandi uko urusha cyangwa ari cyo bigiraho. Ntacyo nawe ubarusha, ariko bemere, kuko nta muntu udakeneye undi. Ko benshi muri gospel bishimye. Aba bantu bose baba star uzona benshi bazaririmbana n'abandi. Cyane. Ni gake no muri nzu muzosanga haririmba wenyine. Kandi nutanabemera, nuririmba nushaka ukaririmba wenyine, uzokenera abandi mu bundi buryo. Uzotegura igitaramo ukeneye kugikorana n'undi. Ariko benshi nzi muri gospel barakenera abantu babaza kubafasha, ba backing. Nicyo gituma uzosanga abo baririmbyi ubona twita ko bakomeye cyangwa se bahambaye, nta azaja kuri stage ukabona ari kumwe n'abandi bari inyuma ye bamushigikiye. So wemera abandi. Ndakwaza ikindi kibazo amatsiko bakibajije ubundi muntu tavuze. Ejo nanjye bamukoresha ibiganiro gaju, aramubaza se ukunda kurya iki mu buzima busanzwe. Naje ari cyo kibazo nakubaza. Ikintu nkunda kurya, ubugari.
nkunda ubugari bwa kawunga papa. ese kubera iki mwese muvuga ubugari kuko nawe yaravuze ntabwo namutegereye. yavuze ngo akunda umuceri. yavuze ngo akunda ubugari bwa kawunga kuko ngo uduceri ngo tuba dutatanye ngo kamwe kari iriya kandi kari no izo ni ibintu z'abana. akundaga ari ka kawunga kaba kibumbye ngo hamwe nuko ngo akarya. oya vraiment nje nkunda ubugari si ukubera ko umuceri wowe utatanye cyangwa ariyo mpamvu ubundi nawe afite ibindi akunda. hari abakunda ama hamburger, bakunda ama pizza, hari n'abatazi ubugari. hari abanje ngira inshuti nyinshi zitazi ubugari, zitarya ubugari, zitabuzi nzi ubwira ngo ibyo ni ibiki, ngo ibi ni ibiki mufatanye, ngo ibintu bibumbye burya ni ibiki. ariko nze nibwo nkunda swana, nkunda ubugari bwa kawunga pana bw'imyumbati. kawunga iyo niyo yayo nibyo biryo nkunda bro. icyo kiba ari icya kabiri. icya gatatu kiravuga ati mu gihe ubashe kuzana mu Burundi uvuye hanze, ese niki wabashe kuzana, niki wabashe gutegura abanyaburundi bitegura iki? ni igitaramo uje gukora amatora? ibitaramo barabihorana. iyo bari ibindi kubasangiza. ibitaramo barabifite keretse udafite umwanya. hariho akazi rimwe, akabiri, agatatu, akane, kabanza na gatanu ntakariho ku ijimbo karahari. iwanyu mufite agatanu n'iposho azozaja mu makwe cyangwa aje mu marepetisiyoningi. hari ikanisa rya mu gitondo, hariho nk'ibitaramo 300. umuntu uzova ngo wabuza igitaramo azoba yagize. ariko icyo nzokora, mfite ibindi bintu byanzanye na right now muri rugendo, sinibaza ko ari ibintu nateguye birenze. ariko nzokora ibiganiro nshaka kubyura Empower TV. yes, ndashaka kuzikorera ibitaramo byanje ku giti canje, nkanakora n'ibiganiro n'abavandimwe bari hano, inshuti zanje ziri hano. arizo bintu bitega kuri Empower TV. wakoze cyane rero kubw'umwanya wawe, Imana igwezagire cyane. nkomeza kugushimira, Imana igwezagire kuko umwanya uragoye nawe cyane wavuzeho. kubw'umwanya tubashe kuwushyira ku ruhande, tume tugarukaho dusange turavuga gusa ku mwanya. rero Imana igwezagire, ikongera umugisha no mu byawe byose. wakoze cyane. nawe wakoze kutwiyumvira kudutumira. reka ndebe muri kamera mbwira aba bantu guys, abana nk'aba bafite ibi bitangazamakuru bikorera kuri YouTube baba bakeneye ubufasha bwanyu kubashigikira. mureke imitima mibi, mukande subscribe, bishobotse mushire na comment ku kiganiro ciwe, munakiriye munagisharing, mugeze abandi kugira ngo bimutere intege, kugira ngo ejo bundi azosubire gushaka abandi batumira. ntaco bihindura wowe ufite amamega muri telefone, ukugurura YouTube ukareba ikiganiro, mutera intege. aracari umwana muto, ariko yishakisha, mushigikire. ni nawo muco wacu, tuzadushigikirana, nibyo byiza. tuba twemerane. umuntu akoze ikiganiro umwemere, uvuge ngo reka nanje umuntu mushigikire, ukore subscribe, ukopi iyo link uyiheza abandi, kuyisharinge kuri WhatsApp kugira ngo ikiganiro ciwe kirebwe cyane. murakoze cyane.